أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جرم أمة إسلام puas amban puji duk sanglit si Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan maku kita bidua si Allah subhanahu wa ta'ala mag tuhut-tuhut maku tuju Allah. Bang pain kita bi hinidayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala si sangem inin. Duk bang pain nga keseg in pag-iman ten bin si Allah subhanahu wa ta'ala. Dukbang pa in isab si sangem inin sa buloba in pangatian ten bin kemon tatay mawe tebi. Bang niya alai taeddo bi pangadjian si sangem inin in iyan taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya lai magkamali amban syaitan duk amban aku. Maku kita bidua si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pa in tamba manamba in taufik si kita bikemon. Allahumma amin ya Rab. Sarta bang pa in isab kita bi pinagbaan-baan duk nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga na. Menjadi me umat Islam, mawdu' tabi si ellew inin atawakan sangem inin yene kwe ayat tabassawe kuwan sini siga pe kita bi makapagtagna yene suratul Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Menjadi umat Islam in ayat tabassaweku in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala landu inin maka talew sarta maka dahit bang inin hati tabi me umat Islam. Yene in ayat inin paturun si Makkah dukkanya annen siyam i ayat. Menjadi me umat Islam murah-murahan si sangem inin kwe tawaw balik ku kwe salawat bang pain sa buloba in pangatian ten bin kabebegan we tebi magtuy atawakan makaeddo kita bi pangadjian taboo tebi hapluma tebi taboo tebi mole hap lahat tebi duk taboo tebi tuli sambil sumu gaya lepas amban pangatian tebi mikit magtuy sarta binebbekan we tebi.
Yene ko parman Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Si tafsir tu si ayat inin, yene pen Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. In lahat pa inne, in mahapin, pasambu pa inne, in kemun tinanim, izin amban Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinan bang fertilizer lahat iyan, teparan nuhadya in bigi buahanin, in bigi kemun kabigi-bigihan tomo iye magtuy. Yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Manjari pa in pananapsir tu si inin, sa iyan dui sabbain ne kahantang in pangatean manusia. In kahantang pa in pangatean manusia, apabila pa in sa abuloba in pangatean nen lunuk in pangatean nen hanunut in pangatean nen si waktu inin, tomo magtuy si iya in ayatin binebegan we'ne, sarta mikit sidem pangatyan ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala duk hadisin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan ya Rab, bang pain sa buloba in pangatyan ten bin sisangam inin sarta tabebegan tebi yene bakas kapangadyan tebi palaway-laway mian. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Yene me siya isab lemmi hatinen in lahat malimmi na tawakan hatinen lahat matwasin bang sabu iyan uttara ga niya ulan ga bakas tarata bohe in ulan in lahat iyan minsan hepian teparan tebi in kemon kabigi-bigihanin ge iyan tumo gai sa iyan risab in sapantun in pangatean manusia. Bang in lemmi in pangatean sin manusia, minsan du urungan tebi parman, urungan tebi hadis, urungan tebi pangadjian, gay iyan naima in pangatian din, gay tid iyan mikit. Sabab buay in pangatian de i lemmi minsan du taneman de ayat parman Allah subhanahu wa ta'ala, gay hatinen nomo siye atawakan gay pasambu siya in ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yene agama Islam. Manjari may umat Islam pitu kita bisi ayat tabas sawa ikuan sini, yene wailul likulli humazatil lumazah. May umat Islam sina inte tinagamahan yene may manusia wailul likulli humazatil lumazah. Yene wail inin narka jahannam, siksa landu peddes, kabinsanaan, sine inte bininsana in wail inin, sine inte tinagamahan in narka inin, inin subay hatita bime ummat Islam, sabab inin parman Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. May ummat Islam narka jahannam pain inin, wail sarta landu in peddesnen du kumbis iyalai, kumbis in narka jahannam inin, kumbis landu panasnen duk siksa peddi, sina inte tinagamahan mi ayat, sina inte tinagamahan in narka jahannam inin wal iyazu billah. Na may ummat Islam in tinagamahan in ayat inin, in narka inin, inakahan kitabiwi Allah subhanahu wa ta'ala, yene me siya pa inne magkoto tumbi pasakat hapluma dambua pisi luma dambua pagtek kala isi luma alayla iyeng istori atawakan ngurung pit na si pung tinaay na Muslim. Siya inin in tinagamahan,
sinar ka jahannam landu peddas na inin. Yene magboo-boo bisara magkoto tumbi hapluma dambua pisiluma dambua. Naman dyan si kuito may umat Islam, sigay ne sumakat kiti hapluma dambua, niya ne kuito Facebook, nuk niya ne kuito Skype, mag 101 iyan. Ubus iyan ne sadya binisarahin, iyan ne makakaat si dambuwa pung tinaite Muslim pinakaat wete. Yene pinag-alenan iyan namima. Magboo-boo bisa, mag-transfer bisara hapdambuwa supaya iye makakampi hatinen pakaat na indambuwa pung tinainemian. Makaat hatine innamima inin. Makaat iya dambuwa pung tinaine. Ubus makapagsasaan na in maglawlaki binihin. Makapagsasaan na in magbagay-bagayin. Makapagsasaan na in magpungtinain. Sababan yan pagboo ko to tumbi amban luma dambuwa, pisi luma dambuwa. Na inin subay hinalianan mi umat Islam. Inin tagamahin. Yenen narka jahannam landu pedes nenduk kabinsanaan kumbis in narka inin. Na may umat Islam, hadis sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay manunjuki manusia lela neke parende magboo koto-koto tumbi hapluma dambuwa pisilam lambuwa. Pa Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah nammam. Gay taed iyan pinasek surga kitewe Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia magboo koto tumbi magboo bisara maka at dambuwa pung tinaine Muslim. Bang pakaatan ta indambuwa pung tinaite Muslim pihap luma dambuwa alay ngampen hatinan si anu mian pa inne si anu mian si anu sa inin. Na inin hadis sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari may umat Islam, si dambuwa ilaw in Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palabay ang banduwe kubur. Magsabda in Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paine qala alaihi salatu wassalam, innahuma liwa'azzaban وما يؤذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. أهو تيا نيس بن حديث النبي تبي محمد صلى الله عليه وسلم ينه tinagamahan narka jahannam tasabbut wa ikwan sini si ayat Allah Ta'ala wailul likulli humazatil lumazah. Sina inin tinagamahanin yene bin namimah yene magboo-boo bisara ang bandambuwa pisi rambuwa ubus pinakaatwa na rambuwa pung tinainimian dambuelew palabain misita in Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palabay si duwe kuburmian pa inna indambuwa pa inna kuburmian inazab siniksa pa inna indambuwa kuburmian siniksa sabab pa inna in manusia ili dambuwa minsan pa inna kapigsikan we mange na in pantalon ne in panambahayang ne in olos ne pagsanaya mian masi pa inna binowe ne nambahayang na subay kite bipahali amban me mange iyan bang kapigsikan in me padaten atawakan me pantalunten atawakan me tajungten pagsanaya sinsambahayang sababan lusab inin pangazaban paniknaan pag siniksa kita we Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur ubos ina ikarwehin tu sina siniksai yene pa inne amma ahaduhuma pakana yas'a bin namimah
Bus ikarwelay pa inne, yene siniksai, yene manusia magbuo ko tutumbi, amban luma dambua, pisi luma dambua. Kung may kuwito mag-inbox ni, mag-inbox si Facebook, mag-uwan-uwan, pa inne si anu miyaan, pa inne lahat kasuddahanin, si anu lahat kasuddahanin, subay kitebi ipahalli, may umat Islam. Tu si inin si kitebi inin kemon, ga niya pininig. Inakahan kitebi Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon, ulama, dumen ulama, mu'min, muslim, inakahan kitebi inin basta in pinag-alenan namima, yene magbuo ko tutumbi, subay kite inin pahalli, sababan inin pangazaban kite iyan dalam kubur wal iyazu billah. May umat Islam, fa inna indam buwa kubur pa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inazab pa inna kubur si anumyaan. Sabab pa inna si waktu na si dunya, ga niya pa inna hinang ni saddi banggay makaatan sa we ni. Siga niya tahinang we pung tinainoy, pinakaatan we ni, supaya sadya pa inne magkaat. Larak te pa inne in tumpukani, larak te pa inne in kaumani, larak te pa inne in maglawla kebini, larak te pa inne in magbagay, supaya se pa inne magpulak kanat, supaya se pa inne gay magsukses ine hinangde. In iyan pinag-alinan namima, iyan makaat sindambuwa pung tinainay mi umat Islam. Inin subay kita bi inin maghalli. Sabab si zaman ko ito may umat Islam, high-tech ni pa may bahasahin. High-tech na teed. Sabot way ko niya na Skype, niya na Facebook, niya na inbox, niya na Yahoo, niya na Kemon communication. Hatinan makaat dambuwa pong tinay. Inin subay kita bin maghalli may umat Islam. Hadji inin duse. Si Allah subhanahu wa ta'ala yan ay pinag-aalinan namimah. Na bangin manusia kataitelan ni iye hatin title si kauyan sa upamanin namima kew magbuo besara pipito magsasa magpungtinaihin sa babanno magsasain maglawlakibin sa babanno na namima na iyan hatihon magtuwe subay pain bahasa rin patis kalbak hatin subay check no in pangatyan nun bangwe ay sa intahinang nun sababi pangazaban kita dalam kubur may umat Islam. Na inin in tinagamahan wailul likulli humazatil lumazah. Siya inin tinagamahanin may umat Islam, subay kita biinin pahalli bitu. Amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na kita biinakahan. Inakahan na kita biwa Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakahan na kita biwe Allah subhanahu wa ta'ala we ay pekite bigay maghalli. We hatinan subay check tabi in ginhawa baranten binbang we kita biga maghalli. Sabab nin laay may ummat Islam yene daib lam in pamarat saya gay tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. In mu'min may umat Islam, yan ay may siya mu'min sa bennal, mag-aamal salih, iyan tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalew siya. Kahit kahan amban kita pa inne, dakyaw pa inne mag-aka po si ano. Da pa inne akahanon pa in si ano, sumagawa pa inne kite-kite ni hadja ami-ami. Dapain ne pasampayon. Mus mahma tinapukan pewe ne, mahma na isabi gumuwa. Masiru paliras iyan ang bandela sin manusia. Na inin subay hinalianin may umat Islam, sabab nen gay kitabi inin makaasik surga, bang gay kitabi magtawbat bang niya makahinang tabiya ni sadya pain si kaam, bang sa upamanin niya makahinang subay pagtawbatan tabi si Allah subhanahu wa ta'ala buo ko ingin hawabaran kun ngurungan ko pangadjian si sangam inin. May umat Islam
latun ta si dambu si karuwi aya sabab in aya inin siyam hikkanin ni alladhi jama'a malan wa addada. Ikaruwi ayat mi umat Islam yene manusia magtipon sadya in pangarta de. Magtipon sadya pangarta de. Tinipon magtipon arta sambil ne siye matay mole si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala iya ne pain pagtipon den ga inusal weede si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na may umat Islam subaydu isab kita biinin maghalli iyene manusia magtipon sadya kita bi sin yuune salaksa in arta niya neluda milyon insin magpikilan na isab in dambuwa ipun mian bangsa ingge na isab karwe milyonen. Pagtaabot na isab 2 milyon artaanen magpikilan na isab bangsa ingge 3 milyonen sambil iya matay mole hapdalem kubur sa ne sadya pikilan nen ga niya pagpindahan nen bangsa ingge katambasin artaanen. Na may umat Islam subay kita biin maghalli amban me pangarta magtipon ne sadya gay hatinin inusal we'te si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya ne anak yatim makutatabangan, bang niya ne anak miskin makutatabangan ngalireng sadya. Iyo na isab pain ne magpakupain ne tatawanganin. Iyo na isab pain ne mamakusadakkahin na may umat Islam. Gay kita bi makajari misara sa bang niya adu in arta tebi sabab nen in arta yan ne kapanawang tebi anak yatim, yan ne arta kapanawang tebi anak miskin, yani arta kapanabang tebi karna agama Allah subhanahu wa ta'ala saving nunayin deposit nunay eruhep in arta ta save nun ta enna nun pagtaabot si allaw kiyama masirui ta pag-ani wa tebi. So magawa nin umat Islam yene sadya in manusia kulang hatinen in pag-iman nin si Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan may umat Islam si sangem inin kaeddo kita bi pangadjian sarata mikit dalam pangatian tebi sarata kabebegan we tebi may umat Islam makukukamaapan si kaam bang niya alai sobra in bisarakon kaam sa hatinin matawane bang niya alai kulang demikian kaam nirusab matawane bang niya alai teddo bi pangadjian si sangem inin iyan taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alai magkamali amban akuluk amban saitan insya Allah subhanahu wa ta'ala masiru continue tebiin ayat inin si sumuruk sumudde murah-murahan bang pain pinaabot dusab kita bi umur insya Allah sarta bang pain hatinin matay kita bidelem taubat si Allah subhanahu wa ta'ala maku kita bidua Allahumma hadina ila siratil mustaqim Allahumma hadina ila siratil mustaqim Allahumma hadina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.